enchakese enkomo bibia ba bibia wa wo hweme bia dwumadi din edidio komi anti dwam din di abna Ghana ene ye ba betwetwe nkomo afa emma ye maamenom niema ekoso ewo ye fiefie a eha niema bebre ene ye bedi ho nkomo ene nkomo twetwe no kwa de ye kan se ade ne ya emma ewawe a omunya do fefefefe de mo kununom enkura eba mu no na do no esoti na soti afi bedru ba bi be ma ne hia akura na kura se na memmanti ye be hwensunsanso ewom dia ediba na ansa na no ye beda aboafo abaso ya sena madwumadi eba so ye beda omwas ye time herbal mixture me pa che se malaria na ayo wadura any time herbal mixture na make sure se wa akwa test ahu se o yare ni bi ansa wa no maduro no se wunya 12 years and above amesre wuntimi no bi ba wa fafro adure enye emma okra afi so eye KNG herbal capsules oba sa hemfie ho enkoye ne mesre wadura ne KNG herbal capsules afi sansan se gu oba bema ade no nsuo bi fifififiri mu amesre waduru ne KNG herbal capsules afi ni aba give us co and man capsules se koko how they wadura ne give us co capsules ebeboa ama bibia aye kama afi give us man capsules ma bema wugina so na ye ka se oye bema ye betwetwe nkomo ye ne ye maamenom mininse munimom TV so chese akuku danfo ne yatena se ba mampanyifo dia na wo se ye frɛ no mo so de omo adwenkyere ba na dwumadie ekoso kama eye me maame a odikan e wo mensa benkum so ye frɛ ne Abrewa guy na me ba nifa so ye me maame Felicia ne omo ba betwetwe nkomo ma akava me ba wo ho ayefo asidan kanyame bibia ekoso yesu adawroma say the sponsors in his can wood ba edwuma no so we ye ni yi a ubedidi ho they say me didi ho area me ho chambers mate ma akwaba bibia boko ye da nyamiase mo ho so ayefe ye be start nkomo twetwe no de me bi sakora ne say me start wa Abrewa guys so adan ne emma omo ware a start a do no wo ho onya time onya bre like bibia ene ne kunu but enkra start say eba ma na attention no shifty na niema sesa wo so kakra yo Abraham me da stipa ahwefo nso amohwe otumfo nyankopon hyiram ene dwumadie no awudi no ebeboa ma ne mema bebre enam se asem no a odi aba no emu odu na ewo mu ahodo miensa mama fa first one nemra se me ne be ma ware na yawo ye no kwada ne ye miensa for instance na kwada yi kosuku ya bem konofo ni adaje eti no odi sika ne mame na da bia no kwada ne kwa me de ama wo mu kwada ne school fees bem konofo ni adaje obeko school mu ho akotua enti wodi mame Abrewa guy na makochia eti nkwada na ma wo mo no starting no me wo mo to wo mo na so nga no wo mo start se wo mo no menofo na wo mo no menofo no wo mo hwe manim wo mo hya menso wo mo do no chiko wo mo do me pa at times we think so the wo mo akwada de su na de ne ma ne papa akwada ne mpene enam se wo do ne maame watse ne maame ho pampan so hunu enu nti no ya sanso amankwada no wo munyini kopuru baabi na wodi sika ma me na me kotua no wo do no anda wo senka wo gifiri nkwada ne ho no eno so no watwe akoto baabi asa de amame aka no fo na akwada ne nom no ho sta wati ase eti me do na be ye mienu ti akoye 2 against 0 so wo hunu betinka bema no wo adaje ena ka wo na wo kotua akwada ne school fees wo na akwada ne free school ba na maame yi yes books wa dada say hey bra be di sika kotua we die papa ni time eti no odi bibia hye me oba ne mensa eti ma no ewo edo soronko mama na manso anya do soronko ama ne maame meba mu kakra be ma ekobre edi sika be fie se be ya aduane ebekọ both enkoda ene maamefo na no aden na edurumre bia na mo agya dona e wo se wo de mapapa no ebedurumre bi kra no oye se no wo ba beda na akora yikre sun sei wa dwen sun sanso a esan wo de beba so okay thank you se
nkwadaa ne wo ho ne papa ne pese wo ba kadwowa ho na me nya kwan fama no a enam se nyankopon amwa na butira nkoye ya saa be ma no obafia woni tam no okọ abontene no wo eno so no abontene pie bebrebe no bisa wo no eno so na me so me ka no abontene pie bebrebe no owura tokuro bi mu ya nhwe ni ya papa ni wura tokuro bi mu eti saa tokuro na wo ko wura mu no me so so no mi ko wura tokuro bi mu eti me so mi tokuro no me de ba ma me ma enti wo pen saa so wa ware begu ma ware na enwu because bible kura me yata say me ware mi kunu no mi do mi kunu oba bia ntie de ye etese wo do wo kunu che wo ma efri se wo kunu no ono ene ka wo ma munya emofra no ana mofra no so ka so wo do nyina e ma wo mo a emofra no be kwa aware o mu do so be kwa kodi obi ho eti wo ba bia do ni kunu na embomu no men ni bi ni time eni ya daje e ma nkwada no abro aga me ba so me dase ma Felicia asemedie no be kan fa ho abna me de me hu ne say e natural the love comes naturally ema wo ma baby na biblical code no no joint mind what I say na society no so e ka ho bi o worry na 1 year on ya people start asking omo 1 year omo we oba not enti at the moment or the baby ne beto ho no waka kire no say enti me pa me ni na me so de nkofo kan fa me hu omani magu ase amenya bi sometimes baby no kra da ho na be ma ne te wa otumi hwe baby nanim sa na wo afi kra say mo se odona e wa akura no ho no so eburu be ma eburu say e was ko be ma no because I say na wo fie so guo wahu say me so guarantee ti baby twen wahu say me ma no so because my mom me say we me enti payback time yes payback time to lose your husband I won't lose him but I wasn't be man ti ase ma emema ne so hia adagie o omo hia bre omo hia odo ohia ne yire na first on ne di nkomo no oba na first no ne fa adwen wa adwuma ho no enne emma ho donti unya time ma woku no etu se meba okonya oba foforo na oba ne benya time bre ema no obi kwa ne nkura aduane conserve ne kunu esi wo kona kodi memma no na efie so esei e wo se ye chedonum 50-50 me kunu dofo at least I was here try because so one hwenia odoni nyina be ko nkwala no ho sometimes cry so wo ho a o ma oba no fo a wo kunu tumi ka se akra wo penum pa o penum why that was asen onum that time so enye it's filled with breast milk it onuma enye it oba tan akwala no naturally onye ma wo so say ade ni be feel no wetmenya na de it is hard but we should manage. I was say ye na odono ebi come man ho. Na ebi come man ho. Ampa ye be hwe na dono ye be balance say 50-50. Ye mankura ne kaka ne ye ma papa fo no so kakra. Ye be kwa akwaje nkra to e wa aboafo ye ba. Ye be to adwumadie so enko ba bia. Ebra, if I shop na me sha de o bag. Bra ade enna so biem. Na tell me say me see you ba queen why me say. Bra, said the time about Mesha, etia chimini mi fie for enya dia ba ko pe ebe so ye. We dey do this o fa ni nyina. Bra, se me ka se me di time about Mesha ho dance ya. Wiase nyina ebe te me nka. Enti se malaria, we dra ni time about Mesha. Enya nu ko, die na nu mo to a wontimi ani die no. We dra ni time about Mesha. Edwe enye ma oba wa fa afuro. Die wo ma akoda no fo. Enye akoda woni fie dumienu. Ansa na obeto time about Mesha edwe ibi no. Hwe se wa ko hospital anasa lab am wo hu se wo atudi malaria ibi ansa. Enkrasway Food and Drug Board for Agiatu. Kayo se time ni TIME. Time about Mesha. Afi malaria di baby ada ni diva ewo mu no. Ebe tuato. So what about what your papa bia na mo di won chine se be ma wuwe. Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to go from now on to me to my ding one pem. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer.
anti wo lawyer no na hye obotom ayi bro me dey na pa me sin ba be chia mo a ese ni die Busa no. no ni dey na fi waka wo the friend give us cold capsules say yes si yare na wo so ko didi wo ni pedwam wani na wo posa amaman antimi ma wunja wo nan yi wonum give us cold capsules a wo be free Lawyer. give us cold capsules And I give us P capsules. hey and give us free wo be Chinasuma. Meme wadi infedu watwede kronkwan na efa. Give us core capsules. Apemfo abatra wo mo manufuo ne nkwada wo ne infedu mienu nka. Mrs. said the Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tuemu ankasa. Enti me ka me nsese bo. Obi an transema stroke ye den kan to dem bio. Some ka hye wona wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal Clinic. Was sayare wabiti say hypertension, oba ne be ma wo pa wo, diabetes, junso mu yade, koko, me ka ne majade. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu buye no. Greenfield adaroma e no mato ama nei ni no mpa kase ani a ne spinal cord aye adwuma wasa nante bi mu. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine. What is scan human system no? Was sign ton ajinkwa garlic plus a boost immune system. Na sign eyema BP. Obi a halitosis ananka mbone wo nanum no. Onfanko Greenfield no beti ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Womu onungwa adogon last stop Estate Junction. For 0243 983906 and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Fan soap here, soap here. Pa. They football lessons. Wo kobobo ne ba ya na sent wo. Kobobo ba na ro so school okra tumi se mpabo no sent wo. Ba mi use bi na ye. Nti wo di biare a na wo di krimi bi so asra. Ene ntema popro kaka we ni tim hegugu na de na obetumi use ni krimi soap. Fan soap ni de best. Be mo oba obetumi use fan soap. Fan soap yema obi a ojare na ho keka no. Obi a pimples ase wanim ama wanim na ya black. Wo use fan soap ebe bo ma ni nyina akọ. Oba bi re ho aye wutirim. Ema utiri entimi emfu. Fan cream ebetimi ama utiri nyina efu kama. Obi a obema oba obetimi use fan cream e da fa utim. Na be ehu abia efu. Fan herbal soap and ointment wo benya bi wo oman mu pharmacy ni herbal shop bia mo. Open the dodo to so afre 0242 804791. Fan herbal soap and ointment. Used to be now obey fine. Yakaka jenkrato aba afeni wo hwedwumadi din ededioko ene nkomotwetwe ne dia ye kan se eyese oba obewo na adedo nyina bema wo ma agya bema no ewo ho anas enye ye behwem ne ye hunsunsan so de ebeboa ne de moa na ya afamu aba ne de aboye bra ma na wo ka bibi o se ewo se onnom wonofo enti se wa wo ba na o anom wonofo nti a ukunu no undo ne biem on se ye wo akwada ne teche no da ye na so a obata bia wo hwe mi bia anim de meka akwada ne nnum nofo no a wo hwe ne maame anim ebi wo ho a wotimi ye style bi te se de wo ka wo kakra no na se wo sere na opese one ne maame di agoro eti eno na me tese akwada ne do a wo maame no e fa kase no agina starting no from the breast no a ode soke no na wote maame no ho pampan na tambia no always no owo maame ne nchen eti saa do no emu yedu eno de saa do no firi nyankopon obi eni wo betimi ayi saa do no afiri eho okay yentimi yin firi woni sese yenhwe yenua ma no mo hwe yen asema ye kan eya asema esu egu awarie bebre niema bebre na esi ewa awarie because say oba enya time ebre ema ne kunu or because o se me do me ma eti die ne ebetimi aye de esi saade na no kwan okay me da sepa de ebetimi aye aso anu ni ma me ne mo wo fie akakra wo mo nsem na bia mu di bi no se nkwada no ebebisa mu bibia momo modin anko mo yere no mo ho na nka me ka besi so na nka mo mamu kakra na nka mo nkwada ne hunu se ye papa enso ye bibi because akwada bia ni se ne papa ye rich
So what you say? And a man also so no ya dey say ye kunu no ni bi nti no ye nyina ye de ye do akwakwache ye ma entem no ye ne saa no a enu sankwada no nkwa aware no a wo musu nkonya ye dofo no na ye nso ya kafie enkwada no to so no mu ye nkrofo bi do eti wudi awurade na ayi be ma ne mfe ama wo na so ne de wo se wo do no from day one do no from asase e kopimo ye and no matter how so be ma ni bi woni bi ama me pono ho kakra ye den e ma no na enkwada no so hunu se yesi kakra kuta wo mo na ye no ye kunu no ne ye miye ade mu hangover ne ye ma ma ne ntibi enwe se be ya o mu kwa adwuma mu a o mu tirim e beda ho o mu tirim beda ho ampa ma Felicia ye hwe bibi wa ha ne ma ye bobosi e betimi dia warejaye aba e betimi dia ba ebetumi de abanti e ma na wo se ye yire ho na odo na echim 60-40 for yes 60-40 he's your husband wo ye den a oye ukunu Bible class say e mema no mum na nka no ye na ye de kwa de submissive we are not supposed to love oba kwa de odo san ye submissive and when you double good enti e wo se ye yire ho odo do na ba fashion he's your husband. Just said the minu kan kwala no yom be ko e be ka ye mi no be do time bi uhu ba bia na ka mo mi enu nko a enti e ba sa na afi na wo be kire do tama be me wanya be 65 a wanya diabetes ne hypertension ne adi afi na be do no da bi me na adi mama wo de to tai kuja he enti miss yes say odon de yen hwe ne ye pa nya sa obe pia bonten na wo do no mbo na ye de na oh no enti ye hwe bibi wa ha sei se wan do be ma no we nya time amma no wa pia bonten die no be ya abasenya twekunu abafie me mom de me hu ne se sebe ye say excuse my words pasia and ensesa na dwene uye niama fofora with prayers won't me for wa hoden ware baby this nyame bam it's in your main pan a betcha number because when man they will be a gate no man no kodia no chinaba edit start to be submissive do your work as a wife in the house take charge of it not do kuno ahobra ni de ho hia pa ahobra ni ho hia na emma o mayom ho jata e wo fiefri se ode ne ko edibiba e bo aware Abraham da sepa sa program wa anya nke ma jata fo ko mo be kire pa efri se sesi anu yo hu jata be ma no enibi eti wadan me ma ni bebrebe nsu no empower jaye efri se onim Kristo eti ofri se obo ne nkosua no gu fa ko a na ye ebo ntam se bi dara wo ye wo ba na wo fie na ahomaso ewo wafa umuade enkanka ne wo kunu ni nabuhia umfa obi a nye sabio ebi na ade na yepa efiri se ena me wa homaso ni nti no efie wo kodwom aba wadi dwade egu bag mu di aba eti no una wo serve the whole madam of the house yes ya santo akokoti so what you say eti no de meka kire sa wo ba ni se enye sa bre yi de waya hantan no ebeduru bre bi wonsa na apagya sei no wo pese wo ka to ho eso na wunya ba ma bi ma ne nyeden enka to ho ma wo eti sa bre no wo ka to ho ntemo a ebeboa efiri se emre wo bo ya se wo bo abrewa na wo kunu no nyankopon ene bo wiase na se awurade ma be me ya dodode ma wo so gu nanum kokokoko na sa mre na ye ya ama no a obra wo ho ase emre ogusua ehwede yoko ye bekwa kwa jinkratwo wa aboafo ye ba je beto adwumadie so enko bebia Ebra e fa shobra na me sha de wo bag Bra ade enna so biem na tell me say me see ba queen why me say bra said the time he ba me sha etia chimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye we dey do this so fa ni nyina bra se me ka se me di time he ba me sha ho adanse a wiase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time he ba me sha enya nu ko die na nu mo to a wontimi ani die no wadra ni time he ba me sha
adwe enye ma oba wa fa afuro de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu ansa na obeto town heba me se adwe ibi no hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo atide malaria ibi ansa and crossway food and drug board for Ajiatu kayo the time here TIME time heba mesha afi malaria fever bi adani diva ewo mu no ebe tuato Mrs. said the Mako Greenfield Scientific Herbal Clinic. Ako hu die tue mankasa. Enti me ka me nsese me bo. Obi an transema stroke ye den kan to dem bio. Se me ka hye wo na wo twetwe ho meboa. Greenfield Scientific Herbal Clinic. Wo sayare wa biti se hypertension. Oba ne be ma wo pa wo. Diabetes. Junso mu yade. Koko. Me ka ne majade. Oba me si jai na nanse ma me hwe ase ma ne kase mu bu ye no. Greenfield adaroma e no matoto ama nei. Ni no mpa kase ani a. Ni spinal cord aye adwuma wasa nante bi. Greenfield wo ultra modern laboratory any diagnosing machine what is scanning human system no was sign ton ajinkwa garlic plus a boost immune system na sign eyema BP obi a halitosis ananka bone wona numu no onfanko Greenfield no beti ni say te Greenfield Scientific Herbal Clinic. Womu Nungwa Adogon Last Stop Estate Junction. For 0243-983906 and now 0261-651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. So what am I watching Papa Piana? Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Pema wa won din ko from na won to me to my din won pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. Ah, anti wo lawyer no na she obotom. Are you bro? They na pon permission ba be chia mo a ese ni die. Bosano. No. Nige na fi waka wo. The friend give us co capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di wo ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Unum give us co capsules a. Obeye free. Lawyer. Give us co capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. Chinasuma. Ememe wadi ifiedu watwede kronkwa na efa. Give us co capsules. Apemfo abatan wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka. Yakwa jenkrato aba afe no hwedwumadi edin edidioko. Enne nkomotwetwe de ye bisa kora ne se adan ne ma yenya ware ne ye start se ye wa ne ye dodo ne nyina akoma ye ma ne ye gya mema no ewo ho. Eno ho nkomotwetwe ne ye twetwe no. Enti se watsena se de a yiwosum tsena se fa bi na fa bo bra. Onware ye kora ne se onam kwanso wo ko na ware a watim de se wo fie ama wo fie aye kama. Abra guy. Yes dear. Afutuo ben ne odibema emma omo hwen omo fi say waji kawa no every asma kan afutuo ben no odibema omo yo Ghana amanfo awarefo media brewa guy asem kakra metimi aka ne say ewiase hyanhyam nyina nya sika kokko ene ewiase asetena na ye namu no emu odin yie ene mu nso ehu man who is second nante hopa, but in fact, I want you will be answer. Again, a bear man will who know Auntie what the cow, the whole Ghana like what the cow say. Ghana 4 man will be more fair, more fancasa. Mamma shall never compare will be on number 110. Ah, young warren, no share kawa. Now, dear bearman, let me the kawabe would a ya doom bio. It is to say, woman bearman 100% poach. Now we respect the bearman no. A dear crown the can agony. Auntie won't one of the kawase 1 hour door. And the people be a dear bindi. A why a dang guy and woman and now. Now would you radiata room my bear may be a show in Sabon Kumi. I can't tell some so kawa. Do you best me and coffee? Na me found Kokanabusia. Nesebi said you won't call Yaredam Passum Pa. On your bear mad with 3 a day. At on the so. Na wapeja wo mu odukura bema obepeja wo obi da honom oyare obi ama na so de nsa ebusa ne sa wo hin na ya wo ya never wonya wo bi kura na obisa ne sa wuti na ya wo ya wanom pala na wo di adum bi aso so moma ya mre ye ho ase ne ye no ewiase ya ko brase ene odo
Sa wo bra wo ho ase na wo do wo kunu ni na busua ana obi biara wo nam wiase be ma ne kasa wo gya wo abontere sofo kora be ka kire wo se wo yiri die ne hodwo ka wana yes pensive eti wonya bi sha da wani hwe onyankopon na fa ase dama onyame na be ma no so no bu no de wo hia no pa awie anwumere no fama ne sepala ne nyame be hira medase ma Felicia afotu be no de be mama ehweyin a omo afa omo manom se omo kunu na buo eni fie eni nsofo namfo na atete ekomema no so afotu be no de be mama oh the mechanic say oyoba Bible say yemre ho ase na mema no so enoye bema ne no kra just show some respect me say abonten so for kra be ko ama do wukunu bre ho ase asem obeka cho de opese oyema aware no ekoso no bua no na aware enkoso na me sister kai aware ho ayeden pa I have so many people frame me a omusu se minyi o minye bi kwahwe atwa mountains obaby atena obaby 2 years obetena wo 2 years but onya ring ni wia no was onya wia no all sesa munya isa de no enya de papa emwa na Mr. Abna we dey 1 seconds Mr. Mo ma no mumwa mema na adwuma yim eno so ye point pa me pa macho be ma ne kukura unsu kukuru wo de tin tomatoes ana manchese kura no a pegya wo mu wa efie ho na wo so ye bibu a be ma ne se efie ho momo ne yira e be ka so no wa fa esie baabi fi so obi a sori anopa a wokọ aka wo nko na wo hye fie ho ye da sipa na nsa na mo be kọ no ye wo segment bi ya pick and arts enti ade fefefe ye si hai obi a be yi baako na de ama me mpacho Abrogai. Yeah. Pacho unti mimi na waba bere. Lady bi oti ha mire bi audition no mure ya. Tene de eni anda ho ya na bere wa mpacho fa ma me. That's. Hey, papa. My Felicia. Pick and art no. Yes, say the national pledge. Am I? Yes, so Adama. Na why Ghana need ye? Your anthem the all pledge. But we dear, yes, it can pledge no. Confused here. Any family na fa here. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage won for us. Our heritage won for us through the blood and toil of our fathers. And I pledge. Why are you? Watch it. You cup for fair. I'm the one guy. Oh, yeah, guy. What's it? Me pato, how many chapters do we have in the Bible? Chapter. John, Psalm, blah 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 blah. Many. How many in the whole Bible? And Sabrina, baby. You change the yara. You can add. I tell you, so was one chapter. Chapter, how many chapters do we have? Bible Kakrakanina. Aye. And so would you ever catch them? 29 chapters in the Bible. It's well chapter. That's it. My Felicia, dear Kofosia, my dear car. Thank you. Thank you. Me dance your mammy. What chapters? Yeah, also fear our program as send out which be out to break a schedule. No, dear airport or your mind so any young mountain. Meaning at the Abnagana, Minamidi, Jumadi, which yammy, made a bois for about so Jumadi as the Amanecos, a time about Mr. Say a malaria withdraw any time about Mr. I think K&G capsules and you give us man and co capsule quasi. So much we are senior Jumadi, everyone what you hear. That's a neck every sign as year or to your person. Assemble up in the Vian Jones in a woman and be with us. Dieko, baby, let you know, baby, Dieko, baby, let you know, Dieko, baby,
na china ube unyeko